Keliniz. Nağlamasın ayın. Keliniz ağa. Keliniz mutlu olsun. Çok rahmat. Assalamu alaikum. Alakoğlu çiğitmegen, akbazat dikini terletken, namızın koldan bermegen, toyga kelgen meymanlar aman ekan. Korkmamda geç meymanlar. Assalamu alaikum agayın tuğanlar, kutmandı okuşuat geçinizler menen ayımlar, jana mırzalar. Mına ошентип жараткан Алла Тааланын ыйык күнүндө сиздер менен ак таспон четинде кутмандуу окушуга keçиңиздер деп эки жаштын махабат байрамына кош келипсиздер деп айтып Çok rahmat. Gelin geldi suyuncu, gelin geldi. Gelin menen koşa bizge emne geldi. Kadar baskan mazdana kırık sürümdü. Kudayım vakit suyu koşaya durmadı durganlara. Kelingizder урматтуу туугандар, оор келбеси орундан желпиче кел туралы. 2 жаш болсо калдына турат. Сиздерден деп сактап, рухсат сурап. Маданияттын мыкты кызматкери Гүлмайрам Разыкылычбековичтин коштоосу менен бул жака 2 жаш чакырып алган. Келиңиздер. Ордуңуздан туруп кол чалып турабыз. Келиңиздер, кол чалып коштоп турабыз 2 жашта. Eşikti yaş carcaray, 2 yaşlı çoluğuna hiç açıyor yaş carcaray. Ey carcaray carcaray, ey carcaray carcaray. 2 yaşlı çoluğuna hiç açıyor yaş carcaray. Şu rahmat Gülmeyram Razıkılacağız. Koçak bize şaltımızlar, onlardan ormanımızlar, biz burada da şakralı. Geçişte açıkta cabılı Müslümanlara. Gelin sabah da biçileri.
Sana da bir şey sormalı. İki жақшы тоғы çıksa kudalaşıp düşüp, iki жаман тоғы çıksa kovalaşıp düşüp deyip andıkta келіңіздер. Мындай açık narsa konun жайып. Жалпыңызда да шақырып отырған. Мен бұл жаққа шақырайын, құдағылары шақырайын. Миңбай мырзаның атасы Еркин ағамы, жана апасы Жылдыз эжеме, жана Анар айымыздың атасы Полот ағамы, апасы Айдин эжеме. Құдағылар келіңіздер. Келіңіздер, көңіл бұрыңыздар, назар салыңыздар. Урматтуу туугандар, кадырлаш меймандар. Биз сөз кезеген сынава. Чоң рахмат, урматтуу меймандар келіңіздер. Эркин ага, бир кадам алга чыксаңыз. Дүйнөдө кыз да болсун, ұл да болсун, дарактан өсө берсин, мөмөлөсүн. Жүрсеңиз мына Миңбай мырзага бак тилеп, ага, мына ак тоюнда ак тилек. Тойду баштап келдиңиз ага. Эми той ээси катары тосту да баштап бериңиз. Келиңиз, урмата Эркин агамын урматына 10 секунд калчабыз. Кездер келген коноктор, бастарбы? Келиңиз ага. Рахмат. Келиңиз ага. Той кут болсун, келин кут болсун. Келиңиз. Assalamu alaikum, qadırlı konoktор жана меймандар. Дос жоролор, кудагыйлар. Мынау Миңбай уулумдун жана Анаранын тоюна куш келипсиздер. 2 жашка бакыт каалайм, узун өмүр, чексиз бакыт, ишиңерде ийгиликтерди каалайм. Өмүрүңөр узун болсун, жегениңер жүзүн болсун, алдыңарда бала бассын, алдыңарда аркаңарда мал бассын. Gelin mutluğuna bir koça asılanlar. Şuralar. Кейінгі сөз кезеген сыналы Анар айымыздың атасы Полот ағалды сыналы. Келіңіз аға. Қыз бөрікер жақын Полот атаға кир жуғызбай, таза қармайт жақаға. Қызыңыз барған жерінен бақ тапсын. Күйе бала құт болсын деп бір қол жағыз туғандар. Келіңіз аға. Assalamualaikum Sultan Mimandar. Mana бүгін Қадамжай районының елден Қарасу районына салам, ыстық салам. Mana бүгін біз қызым Анарға жана күйе болам Миңбай. Ушул 2 жаштын үйлөрүнүн тойунда отурат экенбиз. Ушул 2 жашка мен бакытталай, чынден соолук, жакшы жубайлардын болуп жүрүшүнөн тилектешмин. Ар дайым ата-энелерге кызмат кылган, Кыргызстаныбызга кызмат кылган жаштардан болуп жүрө беришин тилектешмин. Каалайм. Келіңіздерге сөз кезеген сыналы Анар айымыздың апасы Айдин эжеге сыналы. Келіңіз ете. Ойласам бұл өмір өте қысқа, бұл өмір өзгөрүшкө өте уста. Тағдырыма ыразы болар элем, жоқ дегенде алтын апам жүзгө чыкса. Берги ола кут болсун деп кол чалбаңыздар тугандар. Микрофон сунайын. Кымбаттуу кудагыйлар жана туугандарым, күйөө балам Миңбай жана кызым Анара. Ушундай жакшынакай кечеде силерге жана баарыңарга чың ден соолук, узун өмүр, дүйнөдөгү бардык жакшы нерселерди каалайм. Алтындан шакек тапканмын, ардактап кызым бакканмын. Күмүштөн шакек тапканмын, күйүп тийгизбей кызым бакканмын. Мен ушундай жакшынакай кечеде кызым Анаранын тандоосуна туура тандады деп ойлойм. Күйөө балам Миңбай бул үй бүлө
үй-бүлөбүздүн эң сүйкүмдүү күйөө баласы болуп, жана 2 уулумдун агасы, акыл кеңешчиси жана таянган тоолорунун бири болот деп ойлойм. Kızım Anara, turmuş деген тайгак, катаал таш болот. Кээде жамгыр, кээде бороон кыш болот. Sen ушундай жолдорго дайыма даяр болуп, сабырдуу болсо дагы, үй-бүлөңдү таалайың жана кут болот. Сөзүмдүн аягында айтып кетерим, алтындан шакек тагыңыз Куда, ардактап кызып багыңыз Куда, күмүштөн шакек тагыңыз Куда, күн тийгизбей багып алыңыз Куда. 2 жаш бактылуу болсун. Bir vakti bolacağınızı arkadaşlar. Çok rahmat. Men sözün кезегин берейин. Миңбай мырзанын алтындай болгон апасына сөздү берейин. Bir катыраак кол жаап коюңуздар. Келиңиздер bir 10 секунд токтой кол жааңыздар туугандар. Апам мени сулуулуп чыгызыңдар, кол чабууну аябайбыз. Çok rahmat. Hurmatly tуугандар. Миңбай мырзага ак сүтүн аябай берген. Ал эми ыйласа кошо ыйлап, жөтөлсө кошо жөтөлгөн мен Жылдыз эжеме микрофон сунайын. Келиңиздер, келген меймандар bir катыраак кол жаап коюңуздар. Hoş geldiniz. Birinçiden oğlum Mingay, jana gelinim Anara, ökümüz ten sağlığı, uzun ömür, çeksiz bakıt, şu kaymışkan olmalı hiç azır havasına baktılı olgula sada olayından şu menem tilegim şu bardı жақшылықты силерге тілейм. Şu эки жакка тең караган жаштардан болсоңор ошо бизге бакыт таалай ошо. Çok rahmat. Gelin mikrofona bir kol çalыңыздар. Çok rahmat. Келиңиздер. Кудагылар 100 жылдык эмес, 1000 жылдык болуңуздар. Эл көзүнө bir Куда менен Куданы, Куданы менен Куданы bir кучакташып болуңуздар келиңиздер. 1000 жылдык Куда менен келиңиз. Кудалар. Эки жашты куттуктап, жүзүн ачып, эстеликке сүрөктү жылмай түшүп, кайра бул жака келиңиздер. Андан кийин тойдун башын жана бийини баштырабыз. Келиңиздер, эки жашты куттуктап келебиз. Урматтуу меймандар, колуңуздар бос болсо, кол чалып коштоп отурабыз. Келиңиздер. Ayıpından kurduğu restoranın fotoğraf jigitleri istep жатат, сүрөтүңүздөрдү салмактуу түрдө чыгарып берет. Жылмайып түшкөндөргө бекер туугандар.
Башка көчүш кайда барса аягы оша барат дейт. Тоонун көркү арча болсо тойдун көркү танса болот дейт. Андыктан келиңиздер башын Кодалар бейсіне башта береміздер, қалғанын жаштар өздері бағылып. Береміздер, құда. Büyük çılgın kuda olmalı. Gezine, sabırlıyız. Başına bir döküyü Balda birinci olup birikti Geldi mıdan kudalarım Geldi solu buradarım Buldurduca kadar tezeli Geldi mıdan kudalarım Geldi solu buradarım Buldurduca kadar tezeli Kudalar Cakşı kudalar Gobüldür çeri Cakşı kudalar Kudalar iyi kudalar Aram durmadan Bilir kudalar Uçar çayır çarkıra böldüm Kuda senin barkına çektim Büyüyor bu çoğun sıradan Bulduğunu kız sıradan Kalkın yeni sandına verdim Büyüyor bu çoğun sıradan Bulduğunu kız sıradan Kalkın yeni sandına verdim Kudalar Cakşı kudalar Gömüldür kemi Yaşlı kudalar Kudalar iyi kudalar Karam durmadan Bile kudalar Sağlık benimlerim seveli Bizimle yetinir yeni Ah dilimde bildirişim Ah kafaktaki gidişim Kudalaştan kadar yerimi Ah oyunum sanışım Ah üstürüm sanışım Kuda ruhum kadar yerimi Kudalar Sonu kudalar Birge olalım Dayım kudalar Kudalar Rizki kudalar Kudayım boştu Gizli kudalar Kudalar Sonu kudalar Birge olalım Dayım kudalar Şu raqbat kelingizler, toyumuzu başlaylı, kıstırmaydan jarımın muzikatlarga taşlayın kelingizler. Toyunun birinci çocuk kıstarıp, 200 so'm kıstarıp, 100 so'm alıp ketken meymanlarga rahmat tumanlar. Yaştın öpül ata, öpül enesini çakırayın. Men bu jaka 2 жаштын öpül atası Duruz Sagamı, jana öpül enesi Gülşan ejemi. 2 жаштын öpül ata, öpül enesini bu jaka çakırabız. Kelingizler. Kelimiz, öpül atamızız ata. Azaldır bunun için, çok ata menen bayağı. Şu rahmat kelingizler, 2 жаштын öpül atasına kolumuzlar, ringde kaçıktan boş bir sözdür. Katlı kurun cevabımızlar tuğanlar. Men Duruz Sagam'a kayralayın dedim tuğanlar. Kançançı öpül oğlum sağa? 4-cü öpül. Kança oğul, kança kızınız var ağa? Çok özünüzün oğlumuz kızım. 2 kız bir oğlum. Eng çoğ oğlumuz kançaga çıkıp kaldı ağa? 9'ga. 9'ga. Oşo oğlumuz Radomda törülgöndө kimden sүйүнчү алган сага? Özüm aytın. Çok kimden algans birinci sүйүнчүлөр? Dostlarıma. Açık bolsun da çınıgын айтып, канча алган сага? 200. 200. Oşo 200'üңүz азыр ушул малдын акчасына салыштырганда 1000 болсо керек эле аға? Bolup kaldı mı? Бул жерде бир оğuldu, bir kızı болуп турат ага. Мен сизден сүйүнчү сурайын ага. Канча бересиз мага?
Hazır ökül atası suyuncu vergenden keyin mikrofon ustuna tuğanlar. Kol çatırası. Gördünüzler mi tuğanlar? Kelingizlerden bir katlı konuşamazlar, men mikrofondaki jaştın ökül atası duru sakamasına. Kelingizler. Урматтуу ушул эки жаштын тоюна күбө болуп келген калың журт дайым ушинтип тойлордо ойноп күлүп жүрөбү. Жана ушул уулубуз Миңбай жана кызыбыз Анара силердин кармашкан колуңар көрүктүү болуп, жакшылык күндө өмүр бою бактылуу болуп, ата энеңерге кызмат кылып, жакшы жаштардан болуп жашат. Kelingizler katlı болчабыз. Ben mikrofondu ökül enesesine aytkanlar. Көрүшүшан эжеге келмесиз. Урматтуу эки жаш, бүгүнкү үйлөнүү тоюңар кут болсун. Bundan кийинки эң жаман күнүңөр ушул бүгүнкү күн болсун. Ар дайым бактылуу болуп, кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Ата энени урматтаган, эки жакты тең караган бактылуу жаштардан болуңар. Ökülünüz kut bolsun dep bir bolçağınızlar tuğanlar. Kelingizler. Ökül ata ökülene. Muzukаны koştursunlar. Eki jaşsı kutupta keleriz. Jana enkeli 60 yıl taras kelingizler. Beyler, sonları basmasa palça atırız. Gelsin. Kelingizler eki jaşka, eki çiçekte olan. Kolunuzdan gelse ordunuzdan turup, kol çağı turası tuğanlara. Kelingizler. Eki jaştı suyutu canaversin. Kelingizler geçiyoruz. Şu an akmak kelingizleri. Eki jaş yolunuzdan olmamızlar. Müsök ağam başlagan, Muhammed ağam jana İyaz Jegiş ağam koştogon jamaatı. Jana oşo menen koşo Tagajurt jamaatı. Vital aka başlagan Kança eje jana Gauhar eje koştogon jamaat kelingizler. Söz bize gezdirdi. Айтайын жакшы деп бүгүн чоң байрам адамдар көбөйсүн күлүп жылмайган элиме көп берсин дайымындайдан кара кылган айланам барышана көрүнүп кубанычтар бизе Kelingizler ejeler жеңилер Tagajurt jamaatı. Kelingizler hurmatlı tuğanlar, kadarlaş mehmanlar. Men söz gezegen sınayın Mingbaydın Atajurt jamaatına. Vakti konaklar, şu iki jaştın Türkler duyuyor toyuna kış gelmişler. Mingbay menen Anara'nın karmaşkan kolları üzülmesin, baktılığı olsun, bu ata enesine büyümlü jaşlardan böyle. Kol çağı koyunuzlar tuğanlara. Kelingizler. Ejeleriniz koyunuz mu? Kelingizler. Bok tilemez aşı. Aynen, seni ben
Egelim algıyla aytamayım ben. Bir sizlerden soğukta bulunun. Şurada getirgen gıdağlar varlar. Kıç borgular, kızıl turganlar, kıç borgular. 2 yaş vaktili borgular. Bundan onlar efendiler tübürege borgular. Bala çakalı borgular. Taksikiler köp olsun. Hepsi şu mağda 5 dolarda şurada transaksiyon güzelgen. Vaktili borgular. Қалғаныңыз қаршылауыз, а? Келіңіздер, тағы жүрді жамағатына микрофон сынайды. Келіңіздер. Hoş gelipsizler, kudalar, meymanlar, bardığına hoş gelipsizler şunday. Yıldızlı melek, suyun içinde böyle oturan meymanlar. Benim ne demek istiyorum? Ben uzun ömür versin, farklı olsun, ömrünü sıkışına bereke versin. Ben şu kuşların sıkçelerin için, kayanda, çoğata olup güleverirsin, farklı olsun. Yıldızın olman, ceginin cerden, oğul koluna anlatkan, jakşı bülbüllerden boldular. Baktılı boldular, şirin jakşı kulabi boldular. Sıylaşkan, sırdaşkan, jakşı kulabilerden boldular. Oğulça babamızlar туғандар, келіңіздер. Келіңіздер. Kımbatlı Cezim İlma'yı, Zana geliniz Anara, Karmaşkan konular, net olsun. Jakşı gelecekte yaşlardan bolgular, neslerge den soluklar. Бар ма? Келіңіздер. Erken Yıldız. Şu boldarını tapkan sizlerge çinden soluk, uzun ömür. Daim boldarların aldında gülüp cayına basmanılar açık olsun. Dünyada Alatoğday kunuk bolgular. Menbay anara, baktılı yaşlardan bolgular. Ömürler uzun olsun. Doğukday çöcelögüler. Örükday memelögüler. Daima aldığında kaçanın kalp olman gelinlerden, ümrülerden bolgular. Baktılı oldu. Bizdenip suyunu tattıma, Lülülül pötün açtıma, Taşımın kemesin bir ayda, Açılsın gelecek baktıma, Suyu koygu, suyu koştum barabar, Ottoya sık canıp dursun barabar, Emki tılı uşum bağda, uşum saatta, Oturan bak, koyup üzgün balama, Baktılı oldu. Қол жағыңыздар жақсы қалатынығы, бір бөлек беріп қой. Келіңіздер. Kenarda bir cemaattan söz alıp ettik, келіңіздер. Урматтуу ошо тойдун күбөлөрү туш келипсиздер. Ушул инем Миңбай, келин Манара. Бактылуу болгула, талайлуу болгула, өмүрүңөр узун болсун. Жегениңер жүзүң болсун, өмүрүңөр узун болсун. Кармаганыңар доллар болсун, мингениңер Мерседес машина болсун. Assalamu alaikum. Hurmatlı konoktор, бүгүнкү кечеге куш келипсиздер. Инем Миңбай, келиним бактылуу болгула, кармашкан болуңар төбөлүккө болсун. Эки жакты тең сыйлаган жаштардан болгула, бактылуу болгула. Келіңіздер айтқандар. Мына ата жұрт тағасы тобыңыздан жүріп тұрасыз. Келіңіз, Еркен аға. Естелік өмірге сүрөктөө шықпауыңыздар. Артынан кейін тапсырасыз бөлектерді. Еркіне жапсыртардың деген, жапсырып тартып. Ya жапсырып дейін. Келіңіздер, Жылдыз Эженин прическасын бұзбайбыз туғандары. Пакеттерді, белектерді ошо пакеттен шығарбай беребиз. Келіңіздер, пакеттен шығарбай беребиз.
Suratga tushgandan so'ng o'rnimizdan o'rnidan olamiz. Yurt jamoati To'linboy agam boshlagan, Qo'shtar agam qo'shtirgan. Jana taqa yurti Sulton agam boshlagan, Tursunbek agam qo'shtirgan jamoatini o'ziga chaqiramiz. Kelingizlar. Bunday narsalarimiz darajada chekinglar, kelingizlar. Kelingizlar, ko'ngil birimiz zararlar salomlar hurmatli o'tirganlar. Men Anaray Mujdan Atatürk jamoatini mikrofon sunayim. Bir yo'la qilib bo'lsin deb qattiq bir qo'l chaqmoqlar o'tirganlar. Kelingizlar. Hurmatli tuğanlar, bugün bardığımız suyunib turamiz. Öte quvonchli kun. Buna bugün balamiz Mingbay, qizi Manaraning uylanish ulgurmasida o'tiramiz. Bularga men cho'ng-cho'ng iltimos qilayim. Densoqlik, baquvvatlik qilayim. Erimizga, yerimizga xizmat qilgan yaxshi-yaxshilardan bo'lsin. Hurmatli Xudoylar, Xudolar bardingizlar, sizlarga dag'i chin densoqlik qilayim. Tinch-aman bo'lingizlar. Balamiz mening qizimizning qarmashgan qo'llari uzilmay yaxshi yashab, intimoqda yashab, o'ynab kulib yuraverishingga men o'zimning atынан, Bibliyaning atынан qalomni aytaman, chin yuragimda. Doimo bor bo'linglar, bir bo'linglar, yaxshi ishlab, yaxshi yurgilay. Rahmat. Rahmat kelingizlar, qo'l chaqib boshlab turamiz. Kelingizlar. Yo'qolamiz. Qizillarga o'ta yaxshi vaqt bo'lsin. Umrlar uzun bo'lsin. Vaqtida bo'lib yaxshi yashashimiz. Kelingizlar. Kuyuvalam Mingbay, kızım Anara. Күндай көзің өржалық, айдай көзің өржалық болсын. Баққа болып болғылар. Uzun ömür, çin olsun, dileyim sizlerge. Yaxşı, yaşap, birbirine ölmeden baktı bol, eğilip suağın, kaynatamdan duağın. Eğilip suağın, kaynamdan duağın. Yana kızıldı yandı iyi, bilmedi. Karasıldım, en yaxşı kendine ortaça koyup baktığını koyup. Bir gol çalmanlar, kelingizlar, bir böyle ko'rgan. Kelinglar. Men sizlarga taqa yurt jamoatini sunayim, kelingizlar. Hurmatli onalar, bugungi to'yning ko'ylari. Barimiz quvonib, suyunib turamiz. Sev deganda Oğuz Mingbay qizimiz Anaraning saltanatli boshqoshuv to'yini azeminde o'tiramiz. Endi o'sha yaxshi bugacha aytgan
эки жаштын дарегин айткан каалоолор кабыл болсун. Эки жаштын баш кошкону бул жакшылыктын нышаны, жакшылыктын башаты деп коет. Эки эле жаш баш кошкой Куда сөйүктүү болуп, Куда сөйүктүүңүздөр түбөлүк болсун. Эки район, эки айылдын эли жакындай, кыз баланын ушундай качети бар, ушу жакындатат элдерди. Миңбай менен Анаранын достору эки эше көбөйдү. Ылайым эле ушу досторуңар көбөйүп, турмушуңарда ушул бирге ынтымакта кармашкан болуңар түбөлүктүү болуп, силердин ушу жакшылыгыңарга күбө болуп жүрөлү. Ар дайым ушул бала чакалуу болуп, өнүгүп өсүп, бактылуу болуңар. Дагы бир жолу куттуктайм. Бир болуп жапаңыздар, кымандар. Ким экен? Урматтуу кудагыйлар, тоюңуздар кут болсун, келиниңер кут болсун. Кызым Анара, күйөө балам дайым бактылуу болгула, ак өрүктөй, мөбөлөп, октой чөжөлөп, айылыңардын үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болушуңарды каалаймын. Бактылуу болгула. Калганыңыздар коштуңузбу? Жымбайтыңыздар, келиңиздер. Эстеликке бир сүрөткө түшүп коюңуздар, андан кийин билекке ташырабыз. Келиңиздер, кудагы. Ортаны алып эстеликке түшүп коюңуздар. Келиңиздер, Толотага бул жака келиңиздер, айжыңыз бул жака келиңиздер. Келиңиздер, урматтуу жабата журттага жамааты, белектер ташырабыз, келиңиздер.
жана коноктор, биз toyumuzun birinci antrenörü başlayız. Ben bu jaka çakırayım. Çabuk iki yaş bakımı olmuşlar. Gelin sevgiler kızlarına oturduğunu geçer. Sen olmazsan oynasana olama. Ben özünge
Dedicated to you.
Çok rahmet bizleri katanızdı kızlar biraz. Tabii ki. Leri kızlarına açık tep jaralayız. Bu ezgidir dostlarım. Zaman tabii işte doğru. Zaman tabii işte doğru. Çok rahmet. Sanata büyük şeyler doğru. Yüreğimde tuyulan Kırgızkan'ı özümünde örtümen Kırgızcan'a. Annemizi toyumuzun ikinci bölümünü başlayımız. Amansızlar Malatonlu Kırgızlara. Tuğanlar, bağlayınızlar qanday? Bağlayınızlar, жақсы sözünüzler, özler bir bolça yapmamızlar. Özünde hiç bunday vardı.
Мен Анара командасы болайын. Мен анда Меңбай командасы. Меңбай бара алайын, да? Сен бірінші өзің жақты болып шаптыр, андан кейін мен шаптырамын. Урматтуу меймандар, Меңбайдын күйөрмандары барбызбы дегенде кол чабабыз. Иланчы болсо ортого чыгып салдата чыгарабыз. Боло береби? Белектер бар тумандар. Мына колумда турган жакшынакай белекти беремин. Сүйлөштүңөр меймандар. Меңбай мырзанын күйөрмандары барбызбы? Кол чабабыз меймандар. Бұл жақта өзге қолын тұрып шығады. Келесі, біріңіздің болсын. Урматтуу туугандар, азыр мен Анарайыбыздын командасы барбызбы дегенде мына стол нарага 10 емес сантиметр жылып болуш керек. Ордубуздан туруп кол чабабыз. Даярсыздарбы? Анарайыбыздын командасы барбызбы? Çağdan piketke, mitingke çıkıp siz yana gelip attı be. Urmatlı meymanlar, Hopça işte teşekkür koyamız mı? Hadi canım, büyük memursanın girmeden uğraşma! Sizler kolumuzdan bu çakamda taşıyınızlar. Çaldığınızda. Kolumuzdan da bu taşaka taşınızda böyle tarafına. Çaldığınızda geliyizler. Ben 1-2-3'te her defa olan oldu. 1-2-3. Tamam gel. Urmatlı meymanlar, sizler de taşağınızdan. Biz ikinci olan. Her de koyamız ha? Getir, 1-2-3. Mınamday olur. Келиңиздер урматтуу туугандар, бири чандыракта эң жакшы бийлеген айымдар жана мырзаларды биз жазып алдык. Биз чегеден чакыралы туугандар. Эркин агамдын кошунасы Айнагүл эже деген бар экен. Келиңиз. Эркин агам кошунасы. Бийлеп чыгабыз. Бийлеп чыгабыз. Айнагүл эже кайда турат? Aynen öyle geliniz. Bilip geliniz, geliniz, bilip geliniz. Çaksana mızgın varsa. Hey! Ocaktan geliriz. Geliniz. Hemen geliniz. Bakalım öyle güzel. Geliniz. Rahmat edin. Onu gösterinize. Sonra hocaga oturunuz. Айнура айымыздың жеңесі Бега эже бар мына жакта. Бега эже кайда турасыз? Жеңесі Бега эже. Келиңиз эже. Бийлеп чыгабыз. Маэстро. Келиңиз эже, ha? Ha, билейсиз, ha? Билейсиz. Urmat meymanlar gençler. Ben Mеңбай Мырзанын тайэжесин чакырайын. Айсулуу тайэжеси келиңиз. Айсулуу эже кайда турасыз? Келиңиz эже, бийлеп келиңиз эже. Бийлеп келиңиz эже. Маэстро. Rahmat. Basın. Çağraqna oğullarımızdan. Анарайыбыздын аяш атасы Абдырашид ага. Кайда турат? Абдырашид ага. Абдырашид ага кайда турат? Келиңиз ага, мына келиңиз.
Usulaga rasa pejine deri kılıp iğrenile. Bunlar arkadaş. Maestro. Please. I'm gonna tell Mary Çok rahmat. Hurmatımlar daha жақсы bilegenlerden. Cengiz Minbay Mirza'nın ağası Cengiz ağamı çakıram geliniz. Жақсы bilegen ağamız geliniz. Cengiz ağa. Hizmatda ekan. Cengiz ağa qana. Cengiz ağa. Anın ornuna geliniz. Niyaz ağa basın. Basın Niyaz ağa. Basın. Video kileriz, maestro. Ha, ha. Kelingizler bu жерден оң жақтан анарайымыздың қошынасы Баршына ечі. Баршына ечі қайда отырады? Келіңіз, билеп тізер. Çok rahmat gençler. Minbay Mirza'nın Ayaş atası Kamil ağamızı çakırarız. Geliniz, Kamil ağa ayakta durad. Kamil ağa. Basın ama. Basın ağa, basın. Geliniz ağa. Ayşe'den adam gelin, basın ağa. Biliriz ağa, geliniz, bile koyarız ha. Ha, biliriz. Hey. Biliriz ağa, ha. Çok rahmat. Anlattığımızda konuşada desene canlaşmayın doğanlar. Anarayımızın Ayaş enesi Camil Ece'nin ayakta oturады. Geliniz. Camil Ece. Camil. Mына конкурсанттарыбыздан чыгып кал десем жаңылышпаймын. Siz geliniz Ece. Sizden geliniz. Böyle bundan geliniz. Ben hazır olma çeyi sanayım, özünüzden bir Mirza alıp çıkınızlar. Maestro. Kavacatını alıp çıkınızlar. Maestro. Жаштардан деле тапчы бериңиз. Мен бул жака чакырайын 2 жаштын Минбай Мырзаны жана Анарайымыбыздын досторунан жана курбуларынан. Bir para келиңиздер. Жаштар барбызбы? Dostlar bir para. Basın ağa, basın.
Dostlarım geliniz. Gelinizler yaşlardan. Ben bu жақта ben kalısmın, Karayüse'den alısmın degen bileceğimde bir ağamda koyun gelinizler. Ece geliniz. Sizler gelinizler. Al. Olacak var sizlerin. Multfilmde bunday altlarına